ыраазылыктын жемиштери кандай? Кудайга ыраазы болуп атабыз, динге ыраазы болуп атабыз, пайгамбарга ыраазы болуп атабыз. Биз дайыма фазаил сурайбыз да. Кош, мага мене ошондо. Эсептен элбиз да бизчи бардыгыбыз. Мага мене ошондо деп айтабыз да. Шайлоого сага добуш берип сага мене, сага 1000 сом деп айтабыз. Кыргыз 1000 сомго шайлап беребиз. Оштогу өзбектер антпейт. Алар диндар эл да көбүрөөк. Алар эмне кылат? Биз 1000 сомдон жебейбиз. Ошонун баарын чогултуп биздин жолго таш жол кылып, асфальт кылып бер дейт. Ошондой. Жанагы депутат болгон өзбек кыргызга бирдей пул чачат, акча чачат, сарып кылат. Кыргыздыкы 100 жылдан бери шайлап, 100 жылдан бери суусу жок. Эшек менен ташып келет. Өзбектердин бардык райондорунда газ бар, асфальт бар, суу үйлөрүнө кирген. Эмне үчүн билесиңерби? Булар шайлоодо тыйын албайт. Булар шайлоо убагында иштейт, анан башка шайлоосун чыгарып коюшат. Аларда дин көбүрөөк болгон ушундай экен. Эми бу жерде биз нарында айтып атам менчи, ошто ушундай урматтуу бир тууганым. Махалланы кыдырсаң ушундай, мечиттердин жыпжылуу мечиттери. Салкын жайында, үйлөрүндө бардыгында газ бар, аялдары көмүр жакпайт, газ менен чык. Жылуу суу үйлөрүндө. Алар шайлоочу, алар чөнчөйт да. Бизге жол салып бер, бизге мектеп салып бер, бизге газ киргизип бер деп айтышат. Анан бардык ошону угушат урматтуу бир тууганым. 1000 сомго кызыгып шайлашпайт алар. Түшүндүңөрбү? Силер да ушундай болуш керек, ошондо алар ордуна келе турган болот. Демек, ырза болдук, ыраазылык келтиребиз. Анын жемиши кандай? Биринчиси духулул жанна, бейишке кирүү. Адамда ыраазылык боло турган болсо, сен жаннатка киресиң. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Я Аба Саид, мен радия биллахи раббан ва бил ислами динан ва би Мухаммадин набиян ваджабат лахул жанна." Hazreti Abu Said Hudri'ye Peygamber Aleyhisselam aytdı: "Ey Abu Said, kimdegim Allah Ta'ala'nın Rabbim dep razı olsa, dindi, İslam'da dinin dep razı olsa, Muhammed Peygamberim dep razı olsa, bu adamga beyiş farz boldu" dedi. Abu Said taң kalıp aytdı: "Aitha aleyya, maňa da bir qaytalap aytdyňyz. Kulağıma bölekçi kılıp aytdyňyzçy maňa dagı" dedi. Kayra aytıp berdi. Fa faala, Peygamber qaytalap aytıp berdi. Demek beyişke girүү üçün Allah Taala'nı Allah'ım, Kudayım dep razı oluş gerek. Dindi, İslam'da dinim dep razı oluş gerek. Razı oluş gerek. Andan keyin Muhammed Peygamber'den razı olsun, beyişke giresin. Ekinçisi, uşintip razı bolu emne öğret? Senin günahların keçirilir durmakta bir tuğanım. Başka bir hadiste aytat. Peygamberimiz: "Men qala hina yesma'ul muazzina eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu raditu billahi rabben ve bi Muhammedin rasulen ve bil islami dinen gufira lehu zambuhu." İmam Muslim rivayet kılgan hadiste, andan burada hadis Muslim'de gelet aldağı, kimdegim azan uqqanda eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu dep aytıp durup, Allah Taala'nı Rabbim dep razı oldum, Muhammed Peygamberdi Rasulüm dep razı oldum, İslam'da dinim dep razı oldum dese, anın günahları geçirildi dedi. Geçirilet degen yok, geçirildi dedi. Ötkön çakmen ayttan keni anık geçirilet degen manini toyunduruu üçün. Andan keyinkisi husulül barakati fir rizqi, adamın rızkısında bereke gelet. Andayça. Hazreti Abul Ala ibn Şukheyr aytat: "Haddesani ahadu bani Salim ve la ahsabuhu illa qad ra'a ar-Rasul sallallahu aleyhi ve sellem inna Allah tebarek ve teala yebtali abdahu bima a'tahu. Femen radhiya bima qasama Allah azze ve celle lehu, barakallahu lehu fihi ve vessa'ahu ve men lem yarda lem yubarik lehu." İmam Ahmet rivayet kılan sahih hadiste, Peygamberman dep men etiqat kılam dedi. Peygamberim aytdı deydi: Allah Taala özünün pendesine sınoo beret, özü bergen nerse menen. Biröөгө baylık beret, biröөгө kıyınçılık, başka nerse beret. Egerde Allah Taala bölüp bergen, taqdırına жазып koygon, özüne taqdir nasip kılgan nersege razı bolo turgan bolsa, Kuday Taala oşogo bereke berip, anın rızkısın kengeytip koyot deydi. Kudayım ağa bereke verip, rızkısın kengeytip koyot deydi. Egerde kimdir birö ağa bölüngenge razı bolboy turgan bolsa, lem yubarik fi lahu, ağa berekesin jiberbeyt deydi.
Ömür boyu Kudayga narazy bolgondor var. Al emes özünün jaralıp kalgany narazy bolup kalgandar var. Bular hiç wagtda jarıbayt, ömür boyu narazy boydan jüre beret da narazy bolboş kerek tuğandar. Azır jaşap atkın jaşagyňa razı bol. Özüňiň bar ekeniňe razı bol. Meçitde olturgana razı bol. Musulman bolgonuňa, içinde kırgız bolgonuňa, içinde koçkorluk bolgonuňa dagı razı bol urmatly bir tuğanym. Narazy bolbo. Şunukdy urmatly bir tuğan. Saňa okşogan kırgız Kıtayda oturat. Üýünde emes türmöde. Sen ýakda oturasın. Saňa okşogan kırgız azır çirkewde oturat. Sen meçitde oturasın. Saňa okşogan biri butu goljok doktorça sen sopsa oturasın bir ýerde urmatly bir tuğanym. Saňa okşogan biri birön söküsini go sen bolsa menin saňa osiýatymmy goýup oturasın. Urmatly bir tuğanym. Başka biri başka bir jerde aşyk oturat, seni kursagyň tok oturasy urmatly bir tuğan. Aşkan nandy açdy, tok itki salyp berip wakatyňa da buyruk berip urmatly bir tuğanym. Senin koluň içinde boş bolgony üçin, mümkinçilik bolgony üçin Hudaý makul hiç bir oturasy başka biri oturaçym gorgondur urmatly bir tuğan. Şunday emespi? Oşun üçin gelgile tagdyrga narazy bolgoy, razı bol şaýly. Tagdyryna razı bol degen söz, tagdyr bul, kadyr bul degen Hudaýyň çeneli çömene razı bolan adam degen söz. Kırgız bekir aýtpa, tagdyryna razı bol dep. Demek tagdyrga narazy bolgon, bul degen rızkyny targylyp goýot eken.